Ubak tilingwa Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District matakesengi ke khasan trik yayong layo ban plie dak ba od ribbon yaka office trikam jong ka camp office hasnong no halam Southwest Khasi Hills District. Nakaleng Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District ba tilingwa ulong. Bag office jong Deputy Commissioner haringkat ke District Administration Southwest Khasi Hills District kaltemu ban bu yakani ka camp office hasnong no halam ban pensuk bat penjan ki paj ba jong kani ka thanyak bai dei biki camp office sarkar. Kumta nakaliang jong ba tilingwa DC Southwest Khasi Hills District ula kentui ki paj ba bikin pindan kami kani kanong jingrekhu yaki nomor kimdan kam shu banwan chidu semau kerwat habai dei biki camp office sarkar ban pendat biki jingdan kam jongki. Hang ni kesngi lai dan langru ki officer sarkar ni kitanat office beper ringkat ki rang ba ki belawan ban saki. Hang ni kesngi plie yakani ki office trikam hasnong no lam. Kani ka camp office trong ka district administration Southwest Khasi Hills ka nila ni sedang hang ni ko nong halam khanang ba ban pensuk ya kipat ba kibasa siki sinong berjengai ba kiba ka border pada West Khasi Hills dan kisinong border bat South Khasi Hills kiba ka distance ka jujna jongki na kumna angkot na amarsang kalong palat sispa arpo kilometer jadi asan explain ke kipai ba haba kidan kam kono ka kamban na ki office sarkar ki haban ni semua kurwan bat kecingna semua kurwan kalong punta palat sispa arpo kilometer ke teng kila lek semua kurwan ka bai kali kemarin minimum terus patingka bai kali tin lapoi semua kurang teng ki officer dan dunia bendu mati cuti ani kemudian office teng ki staff dealing asan kemia bendu te yawan pai yang siyeng thali yawan pai thali siyeng orang kaya kejing semua pangmen ban perkat kejing jar jadi pai ba te da bangi wan sini senong halam at least kala kecek kala hamjan sakawi ru bangi pli yakni kam office tang hakas ni yong nong halam ke kipri kiwan yong akan kiwan rankam atak sedi yong kihan kiwan de kiwan thien kiwan rankam atak sekin bisa kiwan dulu itu bisa angin kam office cara kidan kam ya kono ka jingdan kam kujungki dan digidung no complain ki ko awan ai dan digidung no ki clarification ki ko awan yo ke ki officer dingi la sna da ka program ila sna south ni team 1 team 2 team 3 team 4 ke kitan kembah nyutli ki department sagoi bai ka team ke ka team 1 kan 1 ha first week tayo ko ngong jong na team 2 second week team 3 ha third week ka team 4 ha fourth week ban ngaru ban persang ban daladi sini tamu ne sisian simai ban supervise ya kena kam ni bat ban bendu ya ki jungdan kam jong beri ban bendu pai ba ban ki ram asnong VC members ki self help group baro ki beri dan kam bedai bat kam sarkar nyenya penbaik yang ini kejing dan kam nyesol ini program ke bagi beri gidan